Obzirom da se godina najjačih mimova i nekih skroz random anime naslova završila, odlučio sam tom prilikom napraviti ovaj video. Tema današnjeg videa su meni 5 najboljih animea u zadnjih 5 godina. Nastavci nekih starih naslova su isključeni. Prvo ću se riješiti virus godine. Jebote, već je 5 jebenih godina prošlo. Iskreno, to je bila GOAT godina ovako, ali što se animea tiče, i ne baš. Realno, nije mi nešto specijalno drag, ali Jujutsu Kaisen je bio daleko najbolji ove godine. Bilo je još par animea koji su mi bili dobri, ali nedovoljno. Uglavnom, Jujutsu Kaisen je anime gdje je glavni lik jebeni nekrofil, koji je poja prst od mrtve kletve. Tako je krenio u školu da ga obrižu da bi ga mogli iskoristiti ko Abraham Izaka. 2021. Isto GOATed godina, di sam bija u Prime, mislim u Prime s Vinom, ovako skroz random godina koja je podarila ovaj dijamant Mushoku Tensei. Daleko najbolji Isekai i daleko najbolji anime te godine. Da se razumimo, ova 2021. godina je bila onako 3 puta bolja od 2020. Tako da je automatski konkurencija veća. Tako da je neki anime možda i izašao prošle godine, možda bi i bija na ovoj listi. Mushoku Tensei se radi o tom da klošar koji je onako 30+, samo drka kući i čeka da krepa ko pas. I da, on krepa, ali ga neki troll bog reinkarnira u drugi svit, gdje se ponovo rodi i ganja maloljetnica. Ili one njega, nisam skužio dobro iskreno. 2022. Osjećaj za ovu godinu je bio kada je tek virus došao i ko da se ništa ne događa, uglavnom početak mog pada. Ali još se drži. Uglavnom, random godina gdje svi očekuju da kažem Chainsaw Man, ali neću. Blue Lock mi je draži, točka. Što ti nije jasno? Blue Lock je jednostavno nogometni anime i to je to. Dakle, 2023. godina je godina kad je izašao ovaj fantasy anime. Iskreno, jedan od boljih anime općenito. Ali što se godine tiče, pa totalno sam propao. Frieren, da, iskreno anime koji te natjera jednostavno da kreneš razmišljati o prolaznosti života i isto koliko vi jednostavno se uživiš i postaneš dio tog vremenskog toka. Koja prolivčina, što ja seren, bog te maza. Ali da, radi se o vilenjakinji koja je besmrtna i koja nema nikakva uzbuđenja u životu. Što se ne može reći za mene i naš Discord server. I uglavnom Frieren ide na tu neku avanturu i tako kao doživljava emocije više emotivno. Ne znam kako da to zapravo kažem. To je ono ko da te Grk pokušava uvjeriti da je gyros bolji od kebaba, ali znaš da sere samo da ti proda ono svoje sranje. 2024. godina. I dalje traje u trenutku kad pišem ovu skriptu, ali definitivno moja prva ozbiljna godina. Ozbiljna. Van tog što sam otvorio YouTube kanal, to je bija Blunder. I dalje sam propalica. Da, bija sam govno, postao sam đubre. Ali sad definitivno najbolji anime ove godine je bija Dan Dan Dan. Okej, da, postaje i solo leveling. Ali iskreno meni je ovaj anime puno bolji. I ima bolji intro. Uglavnom, Dan 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 je meni skroz random uletio u ovu godinu. Anime je show. Glavni lik je ono chill guy kojeg svi mrze. I onda je našla tu jednu žensku koja ga ne mrzi i zajedno su dobili te neke super moći. GOATed anime, iskreno. I to bi bilo to od zadnjih 5 godina. Ranking! Na 5. mjestu stavljam Blue Lock. Ne znam, najslabijim je na ovoj listi. Pogotovo nakon druge sezone koja se raspada ko naša vlada. Ali kao prva je realno GOATed. Na 4. Jujutsu Kaisen koji je malo jači od Pavlake. Na 3. Dan 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 koji je brutalno dobar. Nisam ništa očekiva, a dobija sam masu. Sad Frieren ili Mushoku? To je totalno glupo pitanje jer realno oba animea zaslužuju biti broj 1. Ali sudeći po moj anime list, Frieren bi trebala biti prva. A ne znam, nije me ni briga. Iskreno sam vidi pa vidi što ti je bolje. Ok, ovo je bio neki skroz random ranking. Dakle, to je to od ovog videa. Part 2 izlazi 2030. godine. Hvala lipa, arrivederci. U meni Zagora, stojim na Dinari, kraj mene Krkani, se sami Ivani. Zaboravio si ko je pravi GOAT.